Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Nginwan ramangi Hakerdob ying jongpi Kinoyalam jangga National People's Party Jirang Blok hakakat atri unok pra arajar pausau kelakin taj wari ke jingkeno jongba Victor Rani ubulong ru MDC jangga NPP na jirang konstituensi ubala penyesok yalade dang hakini kendiat sengi jaga seng Kongres. Haga jingga keran bergelar patai kubur Presiden jangga NPP Jirang Blok ubak sostene sokton ubulong ru MLA jangga jirang konstituensi rengkat kejinan lang jong District President ke NPP ubak Kelemen Maulong kelakin taj wari ke jingkeno jong ubak Victor Rani bagi NPP kelakin taj benai tiket yau hak election MDC na jirang bar hak jok por ke laong bagi jingkeno persyai ke parti kedai ke babakla bar ke basu penbiat jiki pat ba hari hak jing sisha kedai ke jingle jong uhi namar ba umburam satya yaki nong lam bar ikendo jang ke parti baik Bang Victor di tentok yang ke parti ke don ke konspirasi ke pelong against CI ingin nak kalian ke parti di ketaj mandor nama babalai mana ke arpulai dari ke waktu ba jong snap ada jing sya ke jingalang ke bang don lang hang yang kok kalai mer kalong ba ngini ai jing mut ye nama ba hakini di snap paro di san snap di claim long in touch but ipat ba agaba nakadrang report kumangi di batray hadisnong bapher yo ya ka bad record tengi tentu ya iba mai in I concern ikipat ba but in perlong ya ka meeting nakapor sa kapor agabay di bati jingalang pat ba la ka de ka om tang kapor election handray war hadien ke election handray natu pa ilong MDC ngimpat yu laning ngimpat yu ka wait ka bay ka separate meeting ka ba mai MDC ukhot yangi syaying jong lani ukhot hakano kuno platform yak leader lani bamai in organize kinja meeting haki shlong baper andre andalami kata ka report ka bana kalian kum tipat ba ka ba kilong disappoint ba ki ong yangi ba hakan ikakentila da pipinyeng biang Victor Rani ta kamud nginom I vote dalele UM tengi kum ti party worker hakaying ka sem tengi discuss ying si sem tengim tip pati bamai idon nakaway pat ka jingmut ban penmi segi social media da ka bakan thawa eka party ditang ini hikikintin di bakhandian nga su mut ban ai jingmut ba ni kum ka party hang ni po jirang constituency ladu ki yut hadu ki riurang ba ngiya klanyi kamdon ei re ka ega ta ka paong ba kadon ka conspiracy shalandet yai andre to ai kat ba da ikren yangi ka ngingim songper but impediang hiru ya ka bam kabamday tetang kini kikintin ki bakhandiat nga supan paus ki pat ba kane ki kade ka making statement kabala susna namadan hamadan kabala discuss hapo kaying lengba kajing daun lang kilida nado ka eastern and western jirang kalapoy kene kubor kajing ba ut kajing nan nagleng pai ba lalong ba sistem ha kajing penjawab ya new sitting MDC namar ba kajing jingai jong ina kipai ba ya lor jong kajing ut jong ki nangaleng jong akum district president ngalahot yi ginong elam baro jong blok bat ngalali elam siaw state president sa Preston Tensong den bangilalik mania kendu ya sar Preston Tensong ha kan nyutrek jong upanai September na nakaleng jong kan nyutrek panai nomor nakaleng jong ilaong ba wa mania kendu hi dalade ya babu yo MDC babu Victor Rani nang tayo block president ya district president rengkat batu block secretary hakta kajing ya lek jongi to laong una kaliang jong state president yang district president ba ngan pentip ya babu Victor Rani banwan bania don lang tegesi bat ya secretary hukum jo mon pentip lang yang la pentip ya haka pratarik ni ngala pentip ya babu Victor Rani ba state president ko abane kundu yati rengkat bat ya blok presiden rengkat bat district presiden marhum tahi kejubam ni kalong ba balay ngandang lay kendu pan namar ba hagway kesngi mga bat ki arngot pat ki MDC ngilit bani kendu ya state president maria rong state president uong baik babu Victor
ka kubor pang jopi ka sneu ba la stom ban penjop jopi yung mar kumta kham da jubab siu si kan ten ru nga suang plesi bonsa ban ngambe no te kande kala dei ka plan ke bana ri na bataban ma tiket siu nga tempat don kano ru ka keren pang tiket ri kata kan ke disu yung nak ta keren yung state president baki kitlat palak timla siu ban job kata bla penlong iba interest siu tang ban lek pada kendu ban state president dan hak tu step kendai tarik ru ngadang persiang hi ban kro na ru tarik ong ya lek kabadang khot ya pi kedon ke bene penbaik nomor 4 rai tiket te rai wong be ngam lek siu te kendai tarik mer step suami ni rung saka chambar yung state president yang lapun biang i wong bubu lapu yang no jan poi de em kalau pi ngam wan siu ngam don kamu tu siu nga bangan don ang parti bat ngan siong no khop ngan num bele election siu na kun itiru kila ong ya ta kata kadika ibab na ka kaliang kajong ki nrei ha salterik pada jong lu benai salterik lapun yang nga bekwa ya kendu bat ngalai kendu por jan met ilawan ai ya ka city resignation ni hang ne gen ka mga kwa ban pensyai ka long ba na kaliang ka parti na sempat rai ai sang tiket bat empat declare dulu namaria ka list benengkong jung candidate jung parti tang penmi ha kasam tarik ka ba mai la de resign ha kasam tarik ta ka baong ba la reject ka tiket yang de kaso gani galong ai ba pakla ke kamar ba ilarai ba ong ba reject ha ba empat don ai dia kren sang ta jing reject tiket ini iso ban penpau ya kajing lengo ba dia kajing kendit hadin ba ngilayo i kubor ba i ba Victor Rani ila ino e ka parti NPP balai ban penyesok saka parti Congress but halo kenika jinglek penyesok ke jongi saka parti Congress ha ke jing sisa kumat supan pa kumat jong pi baro namta ke jing tip ke jong pi Nagaliang jong ka parti NPP kam judon kano ka konspirasi kumalak keno lakren lapan pau menin haki jingkren lembaga social media haki meeting ke bagi pelong banong ba kadon ka konspirasi persya ya i ba Victor ni ban penduk tiket kalong ke babakla namar ba haba declare ya ka parti tiket jong ke NPP haka santerik jong upanai jong mata upanai 2 Disember kadba ka resignation jong iba Victor klade du sauterik but ya karai jong ka parti tiket naka jirang konsensi hadu menta ngirasa haka undum ke jinglengo yanongin jit yanongin pa namar ba iba Victor ila resign naka parti kejungi but ngidon lang ringkat bat i district president nang ta i secretary jong ka block ru kumju but ki nongkit kam ki bak matam jong ka parti kejungi namne na po jirang block halor ka jingkren ka jong i MDC ba ki leaders jong ke NPP kila persya yai ban ai tiket ya gane nga kubur ban ngai hap bat ka jingong ko jungi bat kane ka jingong jong iba Victor ba ki leaders jong ke NPP ki persya yai ban ai tiket bat nak benta ka jingtip ko jungki baro ki pajba jong ka jirang konsensi ki leaders ki wanra ya ka feedback haki nong elam kilaban ai hu Emily kilaban pensngo paramaki halor ka jingyo jingtip ka jongki na ki pajba tinga tharai kin khamha ki leaders ki batip khamha ban batai namar ba maki ki asngo hakbidei bat ka feel ka jong EMDC badai na kata daw na kaliang jong ki leaders
Kikwa ban ai jingut ba mai income ban le pha khanang ba ngin la ban nang ngin plan chu ba ka party ka jungi ngila ban punjab su ke I ha ka election ka ban sawan henry pheusi kumala keno boong ba ka NPP kala kentaj ban ai tiket henry kala ban dei ban ka jing thmu ka jongki bakin mi no na ka party ka jungi ha ka last moment ka ba mangi ngil sa ka umdum ngim tip syu ka ban le yano ban rai yup candidate